facendo trail. Teño que vir correndo. Chavales, mirade que atopamos no monte, no Castrove, 3 semanas después. Pero vos pa onde ibades mirando? Aí está, non sei se funcionará. Increíble. Ahora, eu non atopei, atopou na Ceci. Pero atopou ahora mismo, viñamos correndo polo monte aquí facendo un pouco de trail. Que, home, por un día que non, mira, hasta sale o soliño, que dá gusto. Xemos a ver se por casualidade topamos a cámara. Vamos ir polo trozo que fixemos na carreira. E non nos vamos a topar, non nos vamos a topar, e di Ceci. Pois fixemos un pouco marketing aí de que atopaba eu, pero atopou na ela. Funcionará ou non funcionará? Ti que dis? Sí, eso funciona. Pesa moito, Grava. Ten batería. Ten batería. Te encontré. Ainda ten batería, tío. O sea, podemos ir dar a buscar por... Increíble. O sea, podemos ir dar a buscar por... Increíble.